आता पळया गोयातल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। कला अकादमी आणि कोंकणी भाषा मंडळ आणि एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्या संयुक्त विद्यमान कोंकणी भाषा मंडळान गोंयचे नामनेचे कवी सर्गेस्त तपाकी बाब बोरकार हांच्या यादस्तीक एक कविता सर्त दवरिल्ली। तिसरी प्राइज मेळ्ळा नंदन हेगडे साहेब। दुसरी प्राइज मेळ्ळा सुहास सवेकर हांकां, ते हांगा पावले ना, हांका कडेन मातशें फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा अंतरा भिडे। जर माझ्याकडे गायक ना जाल्यार सिंधी शेतीचो पुरस्कार करप कठीण। संकल्प जर करपाचो सिंधी शेतीचो तर गाय ही मूळ स्थानाक आसूंक जाय। आनी मूळ स्थान म्हणजे त्या शेतकऱ्याचो गट। त्या शेतकऱ्याच्या गटान जर गाय ना जाल्यार सिंधी शेती संकल्पना पूर्णत्व तो बरें कठीण आसा। Today we have grades of in India. As I've already told you, we have from Goa also. You've seen in addition school games which are being held. The swimming games in Pune, we have a lot of gold medals. Few days back we had school games at Ponda, wherein we had also a good, out of the 4 gold medals which were there for the team championship to be taken, 3 were taken by the Goan schools. So it is good to see you, and it is good to see Mr. John, who is actively taking part in this Kepen Taluka as he heads the SCG and the Department of Sports activities here. पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियानाचे तायक्वांदो सर्तीन तळगावचे चले आणि प्रियोळच्या चलयांनी वस्तादपणा जोडली। पायका स्किमीच्यो आता एथलेटिक्स आणि फुटबॉल सर्ती उरल्यात। जिल्लो पातळीवेलो एथलेटिक्स सर्ती ह्या महिन्याचे 4 आणि 6 तारखे मजगती जातल्यो। राज्य पातळीवेली एथलेटिक्स सर्त 10 आणि 11 तारखेर कांपाल ग्राउंडार जातली। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।